ubuthelezi ngeyonkosi. Amen. Ngithengileyo ebusuku ekhaya. Ngabona isibonakaliso ngathi omama abaningi bayapheka, abanye bayagrate ikhabishi, bayapheka benza yonke into abanyakaza lo muzi mkhulu. Ngithe mangiphaphama lapho ngayibona sengalathi ngisendlini lendlu kuwe ngathi ngibhalele ukhona umama phakathi kodwa lendlu ivaliwe la izinezivalo ezehlukanisisa ngathi uround lendlu lena ivalwe yasagcinwa ngeyidwedwe ngase ngivele ngivula lo mnyango ngaphezulu ngaqhasha ngaphumela ngaphandle wayesethi lo mama hawu utshela ubani ukuthi iphuma lapha lona utshela ubani ukuthi akaphume lapha lona uthe khona lapho ngase ngibona ngase ngihamba lesabatheni bangcwele kade ngilapha last week ngithe ngisho sabatheni emlindweni ngasabathi inkonzo yasekuseni ngacela ukuthi ngendlela ngiyahamba ngekhala emphefumulo kodwa angazi lapho bekukhona umhlambululi ngoba uma umkhokheli uSentabazwe ngoba uMshumayeli uSentabazwe ngamcela ubaba ngathi ngiyahamba wathi ubaba ayikho inkinga ngahamba nalapho kusesiwe inkonzo ngahamba ngafika ngabhalela imoto endlini ngaphuma ngathatha amatekisi ngafike ngagibela etekisini angazi ngihamba ngicela bengikhahla abantu emotweni lana ngiza la ekhaya emphefumulo ngibuza bathi asilazi thina ukhala emphefumulo kodwa wafika kimi kusho ukuthi le mphefumulo engihamba naye sebugqilini ngabekezela bantwana bakaThixo bantwana banyasizwe ngabekezela bengihlukumeza ngishoda bengihlukumeza kodwa kugcineni abakhona shothi njengamanje lemantezayo bohibela yona ngeyothohle office nangaqala ngehle office ngabona wathi udriver njengamanje uzowehla phambi nami ngibone beshona la angibazo sebeyaphi nangaqala ngihamba mangihamba ngabona ingane umfana ngayibiza ngathi yazi khala umphefumulo baba wathi angazi wathi ena wasethi lo mfana waza lapha wesisi yazi khala umphefumulo wathi lo sisi ngiyazi kuphuma kodwa business ngazi sahamba lo mfana wazo yaqhamuka into emhlophe hayi ngiyayazi le ndawo 2017 ubaba wayelapho kodwa angazi ubaba othu kwakula ekhaya emphefumulo savunula sasini mase ngifika ke lana ngafika mina ngase ngibona le ndawo ngokunayo naphi lapho mama kade bethe khona ngithe ngiyabona naphi ngesonto ke baba lapho abantu lapho ngibona khona manje ngasabonye bathengela isimali badla ngithe usekunjalo ngase ngihamba sengibuyela emsebenzini benginenkinga emsebenzini sengifuna nokuqosha emsebenzini unyazi lezini kosasebuhleni wazimanga maNazaretha wazimanga maNazaretha uthe mase izinto sasenzeka ngithengile ngiyakahambi nje bezoyintabazo ngise emontweni wakhuluma umuntu othi usale lapho ufuna ukuya khona ngase ngiyoxolisa kulo mama bengihamba ngisasothenga amase okugcina sengithi ngizohamba ngekuzweni entabazo ngaphe ngedlula kwasinga yakadinga athi mama ngisayi lo mama ugane uMshumayeli wethu ubuthelezi wathi yini gogo na ngathi sekuthanga bengisaya wathi gogo bangcono abantu bakho bakutshela bakhuluma nawe ungabusayi ngathi naku sisake thandi mama hamba lentabazo amen ngoba ikhala ngokuthi akanayo imali ngathi ngizogibeza mama nayo imali amen lentabazo mina ngisayi khona base into amasebeyishila abadala ngeke ngiyisho mayisishila unyazi ukuthi ungabusayi lapha ngisayi amen ayibonke amen namandla nyamanga uThixo nalibanga unyazi lezulu lithathile icala nyazi lezulu amen uthathile kwasemakhosi emzini wamakhosi abengisebenza khona olundi wakhotha enyango nomakhosi weyinduna namakhosi amen bengihlukunyezwa isikhathi eside kwengize kuba bathi inkosi zenze ngiyathi benkosi ulapho bese uyi-last day sengizohamba emsebenzini umama engafuna kungibona engazingenzeli kuyo kodwa ngimthanda uthe nge-last day wafana usupervisor ophethe yena waseMartisburg wathi ngeza lapho ungabusaya ndawo ngiyafika olundi njengamanje ngolesihlanu lesi sikhathi mina bengizoba sengisentabazo ekuseni siyogibela imoto kafana ngathi manje ubani wathi ngintombela mina ngiyasho ukuthi ngiyeza
nangempela bafika umuntu ohlala enomhlangano wezindlu saphansi kahulumeni wasethi ngizoqala ngani ongena wathi mayengena masukuma wathi waseqonda supervisor wami wasesukuma naye ngathi mangempela supervisor wami ngambona eshiwa igazi wabuya waze khona bese mfaka isikhundleni sami wabuya wathi yando ungwaba wathi ngwamkhona ukhipha leli izunzuza ifakele lenye impahla wathi kweza kimi wathi ena mam awulunga nkane wangqolunga ngiceshe kodwa ukuthi nkane wangqolunga ngaphansi ufake lenye lento le kodwa usebenza lapha elungi vele lapha ngizala khona phasi kwaphela inkosi ukutheleza kwaphela sebenza emnyangweni wakhe ba manje ke abantwana benkosi ngaxolisa manje ubaba wenza isimangaliso inkosi yasemnyazweni wavela ubaba ishota cut wathi siyafuna ebathroom njengamanje wayeseshusha isikhathi wathi wena mama njengamanje ngizonikeza nami ngifike nawe yena sezophatha la esikhundle salo bekhona behambe sesibathathu ebenza so7 office uqoqe maye inkulumo kona sodedela nabanye laba abantu bahamba kodwa ikhesa isithethe indokhuzana inkulumo wasethi cha ngizotshela lo maqulu akazi ukuyandawo uzophatha uzophatha kodwa nangu lo mfike la uzongena esikhundleni salo bengwesithathu befika abangene khona mamngqulu uzosebenza lamafayile yonke uzofundisa uwe hayi bonke Nkosi ngiyabonga unyazi lezulu amen cela inhlanziso Suma qala sondela wena. Uphakama kwama kube kuhle kwabangcwele. Vele abusengale. Ngixolise unqamula isabelelo sikaShembe ngenxa yesikhathi. Lomfana oguqile owakashange ngesibongo segazini kodwa ophethwe esibongweni sakaMajozi ngokwemoya ngiqhamisa kancane. Ngicela kube ukugcina lo abanye bazolithola ithuba enkonzweni yasemini. Amen. Ngokwemoya ngiphethe kwaMajozi ngenzela ukuthi lezi idalo ezingiphethe zingadinwa ukuthi ngibize isibongo sakashange ngisiqhamise kodwa ngisibiza ngoba sisegazini lami ngiphila ngaso. Ngiyacela ke Manazaretha ukukhuluma kwami kube kuhle. Ngithe nami kade ngigcinile ukufika la ekhaya lomphefumulo. Ngizoyibonga impilo zalapha ekhaya lomphefumulo inamandla kakhulu edalweni zami. Sengazuthi uNkulunkulu engenza ukuthi njalo ngikukhumbule ukuza la ekhaya lomphefumulo kufane nasekhaya. Amen. Ngisuka amaphumulo phansi kodaba ezitha omphemba. Njengoba ngilapha ngizobonga impilo zalapha ukuthi ngafika nganikela lapha njengoba ngangithunyiwe. Kwakade kufika ubaba omkhulu uBombela ngiyibona ngisemanxiweni ekhaya sinosize ke ekhaya ngaleso sikhathi abafowethu basebenza kahle ekhaya abafowethu bonke kodwa ubhuti nje omdala uthisha omkhulu nabafowethu abanye utothisha kodwa omashonisa abedla lobu kakhulu imali ingekho behole nge15 nge16 sebeya komashonisa siphelile yonke imali kodwa kube kumele kuthethwe amacala kodwa ngingenze lutho kube ngazuthi mhlambe senza ngamabomu kanti isifo kuyagulwa ngathi mangifika lapha ekhaya lomphefumulo kwase kuvela ukuthi kwakunezingane eziningi nginobaba wayihambile ke engaganiwe wayihamba nosakabhudu lezingane lezo izingane kuyizona ezidala usizi lapha ekhaya ngizoyicela lengilozi ukuthi iqhubeke njalo isebenze uthe emva kwalapho ngase ngibona wona lo muzwa lapha ekhaya lomphefumulo sekuyimpendulo ngawubona ususekhaya emanxiweni lapho ngangisuka khona kulesibongo lesengithi sakithi sengiyabona seqhamuka inqaba yabantu sengibona ngiphambili kukhona nomndeni ophilayo nongasekho abanye ngamazi sebethe siyabonga babesaba nokungibheka bethi siyabonga ukuthi uye lapha ekhaya lomphefumulo bangihlonipha nje kakhulu njengomuntu akathi mkhulu ngase ngishaya amahlonike ngoba ngiyingane kodwa ke ngasimukela leso sibusiso namhlanje ngizothi uShembe akabageze futhi aqhubeke bageze bonke kuthe emva kwalapho ngase ngibona sengilendlu le khona lapha ekhaya lomphefumulo mangikhona le yandlu yana ibese ngibona unyazi lwezulu hlezi angazi noma ibhodini lapha ngaphakathi kule ndawo enhle nje ngibona unyazi lwezulu lukhona lifaka idansane nje lokhu liyacofa mangabe licofa lapha umuntu ophatha ifoni ewutouch uyazi ke mangabe suke epage lokhu sebuka izithombe
mabe tsofa unyazi lwezulu bese vela inqwaba yengane bese vela kubona ukuthi kunamakamera khona lapha yana uvela inqwaba yengane ngathi ezinye isembedeni zifaka amaphampasi unyazi lwezulu lokutofa nje lokhu kuvela kodwa khona into eyenzeka engijoba ngikuqile ngicela ukuthi ushembe ngikhumbule ngayo iyona nje kuphela into engizoyicela kakhulu ushembe ukuthi angiphi inhliziyo ehlambulukile amen Amen. ngizocela leyo inhliziyo ehlambulukile ngoba ngathi Siyabonga Nhlalisuthu. Siyabonga Nhlalisuthu. amen Ngizocela abantwana benkosi. Ngizocela ubaba umfundisi waseyoni. Nanja uzosukuma emva kwakhe bese kuba undaba ezithi. Mamseleni phela mfana boko nangwa. Hamba. Ngiyakhetha inkosi yasephakameni. Amen. Ngiyakhetha inkosi yasephakameni. Amen. Bathandwa inkosi yethu Shembe. Ngifuna ukubika lokhu ukuthi ngelinye ilanga Ucela usoluzethu ubani wakabani uqhama kuphi inkosi ukuliphi lelizinga ngoba siyabona uhlobela uNkulunkulu. umzimela lo leka amaphumulo. Ngizalwa intombi yakamthiyane kwamaphumulo. Lapha ke bantwana bakaShembe. Ngifuna ukusho ukuthi nami ngumntwana kaShembe. Amen. Ngifuna ukudlulisa lo mbiko ukuthi ngiye ngathi ngimncane ngina 12 years. Ngambona ubaba uShembe kwelinye izwe hayi kulelizwe. Ngoba ngangikhulela kulelazwe la komalume ubaba engazenzanga imfanele ezayifanele azenze komalume. Uma ngikhulela lapho ngangihlushwa kugula. Kwaze wafika la ngidlula khona kulelizwe. Ngayobona emfihlakalweni yabantu abangasekho la. Kodwa into engayibona ngifuna ukusho ukuthi namanje ngisaphila futhi ngiyayibona. Ngafica abantu ababegqoke lolu hlobo olugqokwe la ekhaya. Lomphefumulo. Lento kusho ukuthi wacaca ukuthi ngisamncane. Angikwazi ukuthi ngizoyidlulisela kuphi mase ngibuya kulelozwe. Ngahlala abantwana bakaShembe. Ngithe sengikhulile. Ngafika la eThekwini ngazofuna umsebenzi. Ngawuthola umsebenzi. Mase ngutholile umsebenzi. Baba mfundisi. Sicela uyiqoqe inkulumo yakho ngesikhathi siyahamba. Yokuthole ithuba lenkonzo. La uzokuphaza ngomlando wakho noNkulunkulu. Sacela uyibikela komncane. Lana kufike iZayoni zafika ekhaya lami engicela ukubika kakhulukazi uNkulunkulu kaShembe angisize unyazi lezulu. Unkosikazi wami yagula. Ngifike ngesonto ngesabatha elidlule ngizwa ubika la ukuthi ngikulela umama ngendlela esimangaliso. Esesibhedlela. Ngicela ukuthi ngikusho lokhu ngesikhathi esiphuthume. Usho ukuthi ke unyazi lezulu ngicela ukulibonga kakhulu ukuthi belo ngikhuleka leli sabatha elidlulile ngike ngaba la ngiqala ukuthi ngicela lengisize umngami aphume lapha nesibhedlela ngoba kukhona odokotela into abangayiboni empilweni yakhe kodwa uqhubela yona into abalwa nabo. Ngizocela ukuthi uShembe angene emzini wami enza umsebenzi ihlakalo lo abawubonile abanye abantu ewenza ebasindisa abantu. Ngiyacela uShembe azibonakalise nakimina ngoba ngifuna ukukhuluma ukuthi wangivuse umngami osibusiseni kwakhe uNkulunkulu alisize. Amen. Osibusise mfundisi. Umntwana nawe. Bantu bomkhonza uNkulunkulu wakhona lapha ekhaya ekhaya emphefumulo. Amen. Uhlakanipho wakaZulu sibonga. Bantu bomkhonza uNkulunkulu ngesabatha leli edlule. Ngoba uma usabambekile siyashintshana noma noNkulunkulu wakithi. Uyafika asabathe njengoba nje ngikhona ekseni zokuwena mina. Manje ngikhulunyiswa ukuthi ngiyazi ukuthi ngimncune kakhulu ukuthi ayimo ufika lapha ufika ukukhuluma ngoba phela
njengoba ubona into enkulu kangaka nje kufanele abasezulwini bazi manje unamahloni kakhulu ngiyazi noma ngihamba ngakhulumile uzofika ngeke asho lutho kodwa umkhonza uNkulunkulu uthe ehlezi ngale komama uma ehleli ngale komama kwavele ubaba uthi kade esethempelini Umntwana esethempelini phakathi ethempelini inkonzo uthi ngisha umuntu wasezulwini ekhuluma lapha efakaza umunye ubaba othe bazokhumbula abasezulwini bebekhona ukuthi uthe ubaba uhamba ngemoto enjani enkulu kunazo zonke imoto ezikhona uthe ngihamba ngemoto enkulu mina kunazo zonke imoto ezikhona uthi wasebongela kakhulu baba uthi wasebongela baba wakhuluma nje ubaba wakhuluma ehlekisa ukuthi uhlekwa nje kumnandi la izulwini usethi umakoti wavele ngazo leso sikhathi wavele kwamnyama amehlo bakumnyama amehlo kwavele kwaqhamuka inkosana nje sencane kunengane embili engalibonanga ilanga lapha ekhaya ngamani ubaba ke nginikelele njalo uthi kwase kufika nje inkosana uthi evunulile nje kahle kanti ukhona umntwana omncane la imvunulo bengenayo ubaba uMshumayeli nene wasesemupipeshu imvunulo nje yonke masihleli ngale nomntwana ngaphandle wafika nje ehlobila ungamjabulela umfana kwakuhle kanti uNkulunkulu usebenza imfihlakalweni emini ngizothi mina mangihambe ezosabatha enemini kwavele kwafika nomfana osekhaya omncane ebhinqile ngoba uMshumayeli nene ubhinqise lo mfana lo osekhaya omncane kwavele kwafika yena ebhinqile enkonzweni yasemini engalela uMnazareth engalela embona ngoba ngimbona nje kanje wafika wahlala phambi kwakhe uthi enguhle ngendlela ongakazi uyibona uthi la kaZulu akekho ngiyangambona omuhle kanje uthi ngendlela bemuhle ngayo uthi wafika abantu makonto bephethe uthi la bemayiphefulo kubebuhlungu la kube khona ngathi yehle esifubeni uthi wafika umshaya isifuba kanje wathi yamakoti wathi ungaze uthuswa ukuthi ufunani ohlangothini ngapha lo baba uthi asathuswa ukuthi hayibo uthi edlala istrip ngoba istrip esimanazo usindlale kahle usivule ngoba khona abasuke behlezi bengazi uthi wathi ayidlala labo udlala kahle istrip wahlala eduze kwakhe wathi sethi uyanazi ukuthi ngubani uthi waqalaza ukuthi akekho nomuntu azomtshela ngoba nje yamthusa lento kuyabonzakalele emini uthi uyanazi ngubani mina uthi wathi ayangikwazi wathi mina ngumkhonyana wakho omncane wathi indaba amaniza la nobhuti omdala nina nifike ningaphethe lutho yini ngani nifike ningaphethe lutho la ningaphethe ngishukumaya ngoba thina sikhona la wathi kodwa niyafika naye uyafika akaphethe usho ngempela kade ngifike ngingaphethe lutho enkonzweni yasekuseni njengoba ngikhona usethi uyazi ukuthi njengoba nifike nje ningaphethe lutho nisiphathele lutho thina sithole lutho kodwa niyafika la Mnazareth wasesuka esengenele ekhaya wasethi uyazi ukuthi udadewethu omdala ulimele la enganweni nala unyaweni njengoba elimele nje kanje amathathu thina siwafuna asiwafuna umzimba odwetshiwe asifuna umzimba udwetshwe wasethi uma nje ngoba egula lapha ekhaya ubhuti omdala uNkulunkulu umnika amandla amakhulu okuthandaza umnika amandla amakhulu wabi okuthandaza ngabe ungawusesindile wasethi lapha ekhaya indaba mangabe uma nobaba usekhululeka kakhulu umntwana indaba lapha ekhaya mangabe benipha imali noma bemona impesheni thina basiniki lutho basikhohliwe ithina ke ngiyobona nje angabe siyavikela ezintweni eziningi kodwa nisikhohliwe nje manje noma niza la niyazi ukuthi sikhona kodwa anisiphathe lutho futhi wonke thina sikhona nje wahlala ekuship nathi sikhona nje la uthi makoti buka nje ubhuti bekhona bathi umkhonza uNkulunkulu uthi angidlule kuloko ngoba uma ngabe ngizoba necala uma ngabe ngingakhulumi uthe fika uma kunawazi kwenzani lapha ekhaya wenzela ngithi ngikwenze njani ngoba uphuma inkonzo ingakapheli ngoba ishaya uva uzophinda abuye Kosibuselize. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu alithi ebuhleni bokuphakama ngazi bezulu. Amen. Bakhonza abahle basezulwini. Icela nje ngokukhulu ukuyithoba ukungenza inkosi ibingelele nje mayizethulile engatholi inkosi yesizwe la phakathi wethu. Hambisa lapha mbani impoko mayibingelelile nje indaba izitha zethuna. Amen. Amen. Singena nkosi.
ngiyabingelela ithemba ukuthi ngiyabingelela ukuthi baba kube khona iphupho la uMntwana osendlini. Amen. Siyabonga. Siyabonga. Siyaxolisa kakhulu wofika wangithulela la uhluleke ukubeka wathi inkosi yesizwe. Siyaxolisa. Amakhosi phela adalwa unyazi kuyadingeka ukuthi siwazi mayefikile. Amen. Amen. Bakhonza abahle basezulwini. Amazwi asekhulunywa abantwana babantu siyazi ukuthi kuyesabela ukukhuluma phambi kaNkulunkulu ngoba nanga phela uNkulunkulu iladi leka unyazi lwezulu lihleli lapha. Ukhona abantu abanenhlanda la abakwazi uNkulunkulu abadala abakwazi ukubona uNkulunkulu uhleli ngalelo. Siphambi kwakho uNkulunkulu mayibonge Nkosi. Amen. Bakhonza abahle basezulwini sicela ukuxolisa kubantwana babantu laba esibuye sicele ukuthi cha sebenganqamuka njengomne wethu lo okade ekhuluma. Empeleni njengoba masifike la ekhaya lomphefumulo sisuke emathempelini ethu la khona sikhokhe amathempeli esiqhamuka kuwona. Umthetho wala eNazaretha uthi akukhulumi nombani ethempelini, ukhuluma abagcwetshwe, ukhulume makuwe umfakazi abantu abaphelele ngegaba. Kodwa lapho uNkulunkulu wasikhulula yena unyazi lwezulu wathi lo muzane wazi nabafana ngithe ugadeni dedelela abantu lapho ngizwe ngibathume phakathi kwenu bezontshela ngalomuzi ngoba lo muzi ngiyukhandele ukuzogeza imindeni yenu eyabhubha ey'mpini zasendulo nabantwana bakwenu ababhubha ey'nkalweni zondlunkulu bese omolokazana endulo. Laba bantu uyibona baletha ukufa emhlabeni nigcine nibalisa ubusuku nemini kanti ukholo lusuke emuva le bashaya iy'ngane zabo kwehla kwawukhondolo kwehliwa ngomthambo kwaze wafika kokhokho bethu beshawa imindeni yangaphambili ithi asinakiwe thina sihlele ey'swini zey'malazi ney'ngulube ney'mpisi nemidlambila namabhubesi azange sinakwe izingane zethu. Lokhu kufa konke kuyehla njalo sekubamba thina-ke manje esizukulwane esiphilayo emhlabeni. Phakathi kwezulu phakathi kwemindeni sizala iy'ngane ey'bheke eceleni sizala nabantu ababheke eceleni sithwele imithwalo yosizi kanti le mithwalo yonke uma uhlanganisa lonke lolu khondolo lwemthambo yey'zukulwane kusuka kuwena kukhupho kwezulu kufika kubantu basendulo abafa endulo ukufa okungaziwa ezulwini. Konke lokhu kufa kwangifika kuthina kufika sekusinda. Manje-ke sixolise ekutheni emathempelini ethu siyazi ukuthi sinikwe inkonzo sikhokhele sishumayele sikhulume ngomsebenzi kaNkulunkulu nokuhlangana kwethu noNkulunkulu njengoba bekhuluma umfundisi waseyoni. Lapho isikhathi saloko asikho bantwana benkosi. Lapha sinezwe ithuba lokuthi sikhulume ngosizi lwemndeni yethu themba ayibuthile wayebeka ngaphandle komuzi ukuze nomunye ongazi nomunye osuke ezweni lakubo wathi ngifuna ukuyozwa lapha ekhaya lomphefumulo uthembe lo muzi asakhele wona uyinhloboni wenzani bese bezwa abantwana benkosi mayibonge Nkosi. Amen. Manje-ke singaphatheki kabi umuntu angezange ngithuba mina lokuthi ke ngisho ukuthi ungaphenduka kanjani. Cha leso sikhathi uyophiwa noma uyosithola lapho uthola khona lapha sithi isikhathi saloko bantwana benkosi la sifuna ukuzwa ukuthi imindeni yethu uNkulunkulu esakhele lo muzi usiza ngani lo muzi mayibonge Nkosi. Umuzi onyazi lo enza umsebenzi wakhe waziwa yena yedwa nathi asazi lutho sike singene sihambise nje iy'mbengela ngaphandle asazi lutho asikwanga futhi nokuthi sibone emahlweni nokuthi sizwe endleleni kuhle kona lokho ngoba sogcina sesithi siyazi. Abantu abaziyo abanenhlangenina nathi sikomoshiseke siyolungisa emakhaya njenento ekhulunywa undaba ezitha nami iyangithinta. Izibulo lami indodana umfana wami samgcinela imicimbi yakhe zazamathi igama zathi uNkosi nathi una-34 years manje. Kodwa sibuye sifunduleke ekhaya mangifika nje uma ngihlale ngipha abantwana iy'nkomo zephakathi ngoba sebekhulu bayithengele ngilibala avuke athi awubheke ubaba uqala ngabantu abancane mine ngimdala akhulume kuzo iy'ngane sengikhohliwe. Uma umnumzane ungayona-ke uyibhusmane uma ubhusmane afake izandla ephaketheni afike ekhaya afake izandla ephaketheni akaphathi lutho. Uma uyindoda kwelizwe funa uphathe bathi inhlama iy'khwama lezi ngoshekazi-ke manje ungene ekhaya uphethe oshekazi ngoba uzelwe indoda efika nje ekhaya ivatazela ifika ibhodlela ewisi iboshiwe leyo ndoda
ekhaya mawungena ekhaya kufanele ufike uphethe uplastic ngoba soba uphathisa uplastic kodwa indoda iphatha isikhwama ehlukane nesikhwama indoda angisho lezi esiphatha amaphesi esiphatha amaphesi nami nazi uyabona izalukwazi zivukile emathuneni nazi ziphathisa amadoda namaphesi amaqala wonke lawo libasiphatha amaphesi sesiphuca umama amaphesi indoda iphatha isikhwama kodwa manje yini sekukuhle siphatha lezi zikhwama ezincane zivukile izalukwazi zayigqoka ibuko ezinye zaphela epoliti ziphathisa ikhwama ezincane namhlanje abanye baziphethe nje kukhona lo mama 21 khona nje ipray phakathi zokufunda ngiyazi izinto mina kancane ngiyafunda yindoda njalo ngoba abantu besimama bafuthayo izalwa ngikhuluma angihlekisi ukuthi ngikhuluma ngizama ukuchaza ukuthi ngaphesheya kwethu kuphambene uvuyisa kwazi ezalunyowo singaqolisiwe zalikhwele kwena ndoda uyabona wenza imikhuba yabantu besimame uyahleba wenza yonke into ixoli uyaqabanisa abantu besifazane badale bamwethu akunona ihlanzi umuntu besifazane mayehleba into yabo baphuwe yona mayengahlebi uyagula fanele ahlebe umuntu besifazane kubona ukuthi umuntu besifazane udaliwe angithi ngesizulu umvangeli izalukwazi zaziwa lomphefumulo wazale esegalila ekhaya bese bemphakathi isikhwehle la enyaweni nesazi isikhwehle lokucince maye amanzi ezwakala mase kuyephethe imbiza uqhoshe bese zizakwazi ziyamhleba zithi nomqondo zithi ukuthi ukuthi indalo unkosi umuntu esifazana udali ukuthi ahlebe manje kuhleba thina samadoda amanye amadoda azabiza ngebusuku kuba khona umhlalo kukhona obhala umuntu ohleka indoda ohleka umuntu abanye babiza kuhleka wona lo muzi uyabona ukuthi izalukwazi ikhona zoyigeza nini ezalukwazi sowathetha yini amacalazo ngoba isalukwazi ezizalunyoko wena ozelwe oyindoda sithi umkhwenyana wokudlala kuwe maye fike ekufeni ngale umsalukwazi lezi zalunyoko noma ezaluyihlo singaphelele singaqolisiwe sizofuna wena umkhwenye wokudlala uyazi indaba sokuthembe indaba uyaziwe indaba isakwazi sithi ngisekwena angithi emhlabeni bebejola nomkhulu phela usuke ejola umkhulu eqolisiwe ehlele boyfriend yakhe ngale kwethuna babonana ngoba ngale phela isempela ndaba lakuhlala khona amaqiniso ilakuthethwa khona amacala unkosikazi ngakho kuthiwa ayigcine zonke igaba zokukhala ngomuntu wesifazane ukuze maye wena ngaphesheya kwethuna ungene ezulwini lomndeni izulu lokuqala lomuntu wesifazane lisemendweni angibazi yonke omama besibashela amathikithi ehleli sithi sizofaka emazulwini bengaqolisiwe bazongena kanjani udlalwa nguNkulunkulu abese mhlawumbe inkosi ibuthise ngeke azathi mhlawumbe lo unyazi lithi hayi umthelela inyokona ngoba aqolisiwe ngokuzofa makhuluma uNkulunkulu uzofa ngone ukubhidishe dini ukuthi awubeyibhedela noMajiya thanda ukukhuluma kodwa ozwiyo mhlawumbe uyazi ngeke uthathe unyoko ukuthi umthengele izinto umfake ezulwini engenalo izinto ongena nini inyongo izulu lokuqala phela lomuntu wesifazane ngisemendweni angisho into dadewethu lapho bathola abantwana ekhaya abangena ezulwini kodwa umsebenzi wabo ngoba sekubona uNkulunkulu izulu lokuqala phela lomuntu wesifazane ngisemendweni angisho into dadewethu lapho bathola abantwana ekhaya abangena ezulwini kodwa umsebenzi wabo ngoba sekubona uNkulunkulu ukusukuma bafuqa bathethe amacala alabo bangaphambili abangazange baphelele bapheleliswe nabo ukuze uyazi ukuthi ithonga liyageza ngishukuru ligezwe muhle ukhamba insizwe leyibuke bese ngicabanga ukwenza lekhosazini kanti sekugezwe idlo zakini dadewethu mayibonge inkosi amen ungajaha uthandaze ukuthi ufuna umendo uvese uvinjwe isalukwazi esingaqolisiwe ezaluyihlo ezalunyoko abangene ezulwini akekho umuntu ongafuna ukungena ezulwini ubona babuka bhongo zaluma babhongo bathi lo mzukulu ngeke azawuthola umendo ngoba ethi ingane ayingenile kubo ufuna kanjani ukuthola umendo ethi ingane izongena kuphela umuntu ngale kwethuna nabakubo baphatheka kamdobhe umzalisa ingane uMajiya lesisalukwazi uzalisa ingane seyikhulile manje zimemeza ushembe lapha zithi uNkulunkulu ushembe kodwa ethi ingane ekufeni ayikwazi ukungena phakathi kwethu ayiseyona intombi ayikwazi ukungena kwalapha kodwa yathathwa la ekhaya yenziwa umfazi bese bebopha yonke into eyinzalo yakhe ingane izalwa uyise ingane izalwa unyoko ezalwa unyoko wakhe ezalwa unina wakhe azingeni ngoba ziboshwe isalukwazi ezizalwa unyoko lapho ekhaya lomphefumulo kuzothethwa amacala njalo mayibonge inkosi amen ukuthi ugogo wayivinjwa yini ukuthi ayogana kukamkhulu ugogo uvinjwe izangoma zakubo
wasuke uyogana zavuka zonke zathi ibhukele zamphithizela umende wangaphelele umkhulu wamcasukela noma umkhulu wangacabanga umlobolo kodwa umzalisa ingane izangoma zakubo akugeza izangoma zakwagogo phela mayibonge inkosi la ekhaya emphefumulo wona umsebenzi wenziwa unyazi wezulu nalimi nakuwe nami sakwazi izala ubaba uMandlamini saze savela obala ngoba sesibona uNkulunkulu safika kumaNkosi athi hey usekulobulile waqeda ngeke azakuqolisa intandokazi ndini uyangibona mina uthi uMaNkosi wakithi wabona isakwazi izala ubaba uMandlamini sihamba nabafana ababili ubaba omncane wami uFoloza nobaba omdala nobaba wami uzala uPelezini kwabafana abancane kodwa abanye abahamba belo 6 years 7 years kodwa babona beyithohlongana zabafana isakwazi baba ngabana kwathi angibona mina angizange ngiqondise Majiya uzoqondiswa kanjani yona laba ngihleli nabo ngithi lo mfana lo befunguyise ufunguyise wakhe kodwa ngihleli naye ngithi kanjani mina ngiqondisiwe mina tshela lo mfana lo mkhonyana wakho uNtandokazi ukuthi akahamba ekhaya ayodunga ekhaya angibuyisele khona abese ethethikala la mayibonge inkosi mase sesiyaphela sesibike inkosi imthuno inkosazana hayi wavinjwa izangoma zakubo waphoqa ukuthi ageze izangoma zakubo qala eminye imendo phela iphikiswa yona umntwana aphuma kungani uphuma nedlozi elapha lentabeni bese liqhwalekela ephuma nje umthimba esetshaba liqala idlozi esihlahleni lapho umntwana esamile fanele angene emzini limonisele angene sengena nedlozi elingcolile angene nedlozi elisempini ingakho eDisembe asukumeni sithetha amaqala nalabo baxoxa bethakatha sibacela intethelelo ngoba uma benjalo abazungela emazweni omndeni mabengangeni ezweni bawuhlala ngaphandle komuzi babheka ingane iphuma zokugana bazonisa lapha ekhaya kunyazi wezulu leyandluthini nekezi uthetha amaqala njalo ngithi siyaxolisa kuwena mnewethu ubaba athe nqamuka lezo zinto ezinjengalalezo zithola ithuba lazo zikhulume lapha sikhuluma ngalo muzi ukuze sazi umuntu aphumazi ukuthi yini kufanele ayotshela umndeni wakubo mayibonge inkosi amen sesiboshiwe lethini babheki balomuzi nimzwile umntwana akhe ekhuluma la ekhuluma ukuthi amakhosazana athi iphi indlu yawo yaweza nje bememeza ngamakhosazana ngesikhathi la ekhaya kade kuyihlale la kungekho lutho sifika ngesabatha sisabathe nje bakusathatha namhlanje ingxolele bantwana benkosi ngiyazi khona abantu asebejahile kodwa kusiza ukujaha kulomuzi ngoba abantu bakini ujahe nje bona uNkulunkulu sabadonza lokula ngaphakathi ulalele uloke bayondula nje kancane kancane ujaha uphuma uyohlala ngaphandle uxoxe indaba ezizoxova ezoqhubeka umndeni wakhe into ungangeni la ngoba uzokhuluma ngabantu uzokungakhulumi lokho kufunwa imindeni yakho la ifuna ucabange ngayo ujule ngayo uyikhalele inhliziyo yakho inabe ithi inkosi yamankosi ngiyinxusa thina asona amakholwa thina sizikhonzi mayibonge inkosi sikhonzela izizukulwane ngezizukulwane inkosi bahamba bengonondilo bahamba bekhipha abantwana bahamba inkosi bebulala bahamba inkosi bebulala abanakwabo ngeyimbokodo besuku nazo bezogana bahamba bebulala abafowabo befuna abafazi babo bangene sizala amadoda njalo kodwa kuhle ngibona le ukhokho wayemuhle nabafazi abaningi abanye kwakuthiwa abafowabo abantu bakulawo abafowabo lo muntu onjalo ngale family ngithokwenjani mayibuza phakathi komndeni uyawubulala umndeni la ekhaya kuthetha amacala njalo uthi ushemba benze bakhumisana umnotho bathethelelana ukhishwa uLucifer lo wangena kuyena ukhokho uthi abulala abafowabo akhishwe ngoba wamthola emhlabeni uLucifer ngale kufena akekho wala emhlabeni waxoxa ezulwini Lucifer uhleli la emhlabeni bese kuthiwa ngalezo ukuthi wasuka nalesi sipho zanazo afuna ngale kufeni ubumoya uze emhlabeni mawubuze emhlabeni fanele lo moya ufaka kadesho umunye la uqale ingane kwalethini uyabona senze imkhuba siyakhuzwa sele asizwe ngoba ngikhuluma nje noma yakhuluma ukuthela makuphunda la uyabheka lo uzenza uNkulunkulu uzenza ukuthi nokuthi munye uNkulunkulu emhlabeni unyazi wezulu mayibonge inkosi futhi akakhonza umuntu ngisho umuntu ungavulela yena umbone ebuthongweni ubona uSumamali ubona uMajiya ubona babuselwa uNkulunkulu emsebenzisa elula isandla uthi wena ngibona babuselwa hayi babuselwa hayi Majiya unyazi uNkulunkulu osuke esebenzisa isipho salo umuntu omaziyo akakhonza umuntu la eNazaretha abakhonza abahle basezulwini manje siboshiwe ngesikhathi ngesifika laba buselwa lo muzi sasuke sabathe ngesabathe sifungise emakhaya ushiye ungabiyiwe nje uyisehlala insizwa yakamkhize angithi yakamkhize baba uMthembu
umkhize lo Yeah, lo lapha. yamkhize ithi ngolunye usuku isabatha lapho esiyana ithi ngolunye usuku ibona ilele ebuthongweni ibona sengazuthi ila ekhaya emphefumulo kwakuthi kwangakashiyi ikhaya emphefumulo sesikhumbuzweni ngoba lo muzi igama lakhe sesikhumbuzweni unyazi olibeka igama lasezulwini phezulu kwesikhumbuzo wathi la esikhumbuzweni ngibeka umuzi wami okuthiwa ikhaya emphefumulo mayibonge Nkosi Amen. wasekuphuma ukuthi ikhaya isekhaya emphefumulo kodwa isesikhumbuzweni igama lethempele. Amen. Uthi ke ngesikhathi ngilana bashumayeli bengibona sengathi esibonakalisweni amasabatha ashikana ngibona ngathi uqeda inkonzo babusisa bashumayeli siphume sihambe uthi inkosi zalihlale lapho lihlale lapho kuyisikole lihlale bese sithatha umjiba lokugoqela uthi kubone kuza amazolo elala phezulu kwawo lihlale ngathi libuka ukuthi ngonkosana lihlala kusukela ngesabatha umsombuluko isonto umsombuluko lesibili lesithathu lesine ulehlane isabatha uthi abantu imali bese liphakamisa lo mjiba walo bese livuthulula liwuthuthu umjiba lothuthu bese liyaqoba bese kuya futhi lizohlala la kulpiti uthi thina kwenza inkonzo siphume sihambe lihlale lodwa uthi ngonkosana la uthi lento ngiyibone ngathi amasabatha yalandelana saqala sathinteka ke manje sathi kanti angizingane zazi kanti umuntu sathi fanele singawushiyi soshiya abantu ngezekhaya phela lapho la kade ngezekhaya kade kulawa abantu namba ngeke la kade kulawa abantu la kade kuyinkundla kudishela abantu la idumo zabantu umhlaba wonke la emkhosheni la kade kukhutshwa khona izisu bonke abantu besifazana abasuka ehostela abasuka kuphi ehostela ngihlala abantu abaqhamuka amazwe ngamazwe ngeke ukuthi abantu baze kuthi le mpula lekubhekile nala kukhutshwa izisu laba phesheya kade kuyizangoma zibule zenza yonke imicuphana zenza yonke wawuthatha lo muzi uNkulunkulu wathi awuthenga inhlabathi uzothetha amaqala mayibonge Nkosi namhlanje le mpula iyona uNkulunkulu akhuphula ngayo izilwane zemindeni yethu ezafela impilo zasendulo sivumuka la ingane ezaphuphuma endulo ziqhamuka zamakhehla nezangwazi sezizagomba zikonga amanaphi asange izalo ezinye zakhushu ezinye zafa zamashulu ezinye zazimbungu masifika la sekufika isikhathi ukuthi akakhiwe leli ikhaya emphefumulo sesithi ngeke phela kuhlale ngodwa la sesiyaqhakamisa ngemumva ngale khona into engane saphinde sasikhale insizwe empila ekhaya kwathiwa-ke nomuzi wahlala egcineni kwahlala ukuthi hayi sesiphumile lapha ngemuva ngoba isemva kwashena zahlala-ke insizwe sanganaka-ke thina kwafika izwi kwathiwa akakhiwe nanti ijamengweni ngoba ushembu sekhiphe ondlunkulu ekufeni abafa nabakhokheli bakhishwe bahleli ngaphandle kuthiwa baqhuluzi asiphuthumise sakhe nayo indlu ujamengweni sithe siphakathi nayo kwafika inkulumo futhi la lensizwa wacela kwathiwa hayi kona la makhosi asendulo ngaphambi kwabasendulo athi uNkulunkulu inkosi uthi ngiyazezulu lihlakhani la indlu ezoba ikama ngoba kuzongena amakhosi nathi siyakhipha kwasekuthiwa le ndlu siyakhaya kufuneka sifaka amathayi ngoba amakhosi awangeni emathayizini awangeni ebhukwini lapha ngaphandle nje kwabonakala inkosi yethu ngesizulu lo ngangezolazi inkosi esandukhothama nenkosi ngiyazezulu ngoba bathi ngaphandle ngamabhasi bathi abazungena ngolwindla abalaphi ikama leli namhlanje-ke njengoba sekuvela besilokho ngikhuluma ngale ziyazi insizwe ehlala khale ngihlale ngoba futhi siyokhishwa kuleli amakhosi zona ayifundise la isesipholi ngomthetho namhlanje sesikhulunyiwe okuchaza ukuthi akusafanele sihlale isikhathi eside kufanele siphume manje size ngapha siwuqale kahle siwulungise sisilungise isipholi ngoba bekuhlala iy'nsizwa sekhona izinto esezonakele lapho kufanele zilungise sesiboshiwe umsebenzi wala ekhaya ihlezi uphuthuma njalo ngiphuthumile insizwa lapha sizama ukulungisa umhosha futhi angazi nami uNkulunkulu benze kanjani kwafika nje bathi insizwa awumshumela waqala omunye umsebenzi ngithi mina siphuthumele silungise umhosha ukuze siyilungise kahle leya ndawo ngoba indlu le eseduze nesipholi ekufanele ilungise kahle abantu labo isikodlo sikaNkulunkulu isipholi mayibonge Nkosi ngisho ke siboshiwe bantwana benkosi ngiyaxolisa kakhulu sicela ukuma la sibuyisele umsebenzi kaNkulunkulu ngesabelelo sesine emva kwaso socela umvangeli kaBhombela asicelele isibusiso uNkulunkulu inkosi busuguqa abangcwele ngizocela nomuphi uMshumayeli ongenalo izwi eliphansi njengami onezwi elivulelekile asihlabelele sesine
hambisa mfana.